Obongka Pranian Mobile Factory. Oh, Kulu Januk Tamani, Pranian Mobile Factory. Tini Kankan no Punukina, Bahaki Snam, they tam tamru. Or factory or Jotamani Toman no Pungan. Mobile Snamani. Or Pranian Mobile Factory in car. Ozaga Pranian Lubricant Private Limited. Oban addressing car. Or Jetak Factory Tomaniabo. Kishurgons, Kakrabon, Gumuti, Tirpura, Pin number 799105. GST number Botongo. Oh, enggak yang punung cidi. Orang duita rom tong, orang kaisa, ingke orang kaisa, orang tam tong pulen naik pelagi naik. Orang habnan saya sikang. Mong kang kau segani transformer karen. War ke signboard. Mong kau segawa, kali drum. Ti tong ni. Pulia, iko bahai. Stiker teza gya. Engkau muka, tam kamu bo. Mat bokrok ta yang phone paisi dia omke stiker yang phone badi aro phone gadi nade omke singkok bro baitam hono wow kok bro baitam hono drum bokok ge omke drum kok bro baitam hono bo mobil dajang nai Oke heleng kau nade, burung yang ke karen, oro, nade yang drum, or kun pano, or ke jenis stiker nade, stiker tiap bagi senai tu guna, daya data tu guna, ti rokok mobil dajak pun tanah semua jumlah boleh na, an pore hawasino, mau tiap hari kan je, so mobil hang tanga na, mobil banyak mobil, oke. Ke mobil padim pro ke tot nyo pak parsla ni netana yang tahu mati per ke nai thong thang tana cha or ko si beung tha or ke tam QR code thai man te bin thak QR code am no or sina ke tamo no ke QR code bo nade or scan khai nai morang rajang je tamo company notion details na khor nai tana ঠিক আছে or de tai kono kure Pari nongklas ini. Tahu kes nama jaga. Sakati ingke tin kobo. Omo. Ingke Pranian Mobile Factory wong ke pula oma ke nograu. Yang opung basri yang pulen tege yang tege. Yang teke abo bebong mal ganang mamang mal dai ton bero kutung mal raw material hanta engko bisingo joto na mal ganang mang engko yang opong sidi moka machine or machine tong or ke daman filling khaimani ayong completing phaikang ke or da phaita engko or ke umti ton ma chemical rong rok podre pod color na chor mar sitrar mar ko haita ko ke taw kha current krei engko yang ukulgo tongo machine kodma abo ke kisa phone restricted mana khajakta gabno phunuglia yang osira drum kormo to machine korma abo phone mo sumani permission sane haipon permission allow krikha yang sim phunu sinai hengke yang singoro yang ain indi or tam tong kari phun gadi yang phadin kari phun da ombas karne na angkar nai Omo sibro hoba kina na Moke mairum kari mahisle na ikor kumpang kari khali iko taboro omo sep kangke haiki rekangke wasin nongkhor phekita na ei dongkhori ongori pungdi ti pungrastung ode mode karin musungya pura full gor nai kisar nata Incha Open pungta mo Maka 150 bro 150 oil there so Iko Maka 150 oil Pranian mobil ba ceng arasana bla o ba kasamna susnamna bla ne mane obon check khailena phelemen tini Maka 150 oil bin bumong Oma kasya nauna umbor tona or there sina Giti tam nang kasya ngarka ekta number 2 base oil omboran kari or drum
junta chini kono payment ita base oil Abu Dubai ni payment junta ma do om phun chi dingke mungke kesak number 1 ong ek number ong kangke 150 oil 150 ke second number ong kangke base oil ke mota mo base oil ke kesak khai thok khai ombo ki se phun chi di sekan tomle inge duita khana inge omo talang mani hem ti jinu ye 3 number 3 number om tama muka additive hunja ko bono ke additive 3 number ka additive om phun basi diyo dobla additive omba anbum haching to khle modu hai wow ko yang ti sigan phun pala yamo omka bodrama tongo or tongo oh omsila anbum hai mane BI muka BI ta au ke tis rumuna muka tik omka pura mali omba lama kelajar ko botol daza modu bokhoro direct nang tamba wah cha ke tam ka pula pre ek number tam ko mo 150 oil 150 oil base oil additive BI tai ko একটা chemical lokong kay o pulang omke boron tubu mo ba Abu Dhabi ni sok payo Dubai ni 150 base oil ba Abu Dhabi ni no ke 150 bo Abu Dhabi ni no ko simi additive simi sok payo chini Gujarat ni ta chemical kon tekan tong o saita mix khayu na saita mix khayu plus yang tai ko একটা chemical tong o saita ke saita chemical ta acha chemical bo kise phungla saita mix khayu na saita mixempre mo ko maro ke ko chemical ro ta am ke tam color da yo mo color plus chemical color botong mo tun chemical jitse kini niwo bung chemical bung tamo chemical ni mung mo ni niwo grade অনুযায়ী রেজা হতা যে 20W40 10W জিততা চিং গ্রেড টিকলেমেন্টা o chemical bung muse pura dan da tam mung chemical di salia samaya amo joto kok sakai lo ka busirne ching da amo haitanta da ke rong ke bom tong rong tongor rong tong green ikamo green omor ri khangkwa yang green kata green ma kulen rong ni color ta green tongo ini mo green no puila o saite mixing phai pro bom hai color tong buka phonula no saite mixing pore or ta base oil ro 150 ro additive ro obro saite mixing man pore ulo da color ro wasin direct color bo yang khana gadi o saite mix hai man pore da o puila or tu bura na ke o color ko bufru wasin direct color in direct color mix khai pai tapore sok payo tapor jeng test khai sekang color additive mamta ek logi reja guta color tar pura ar mang se machine mang dabai machine mang dabai am jotna complete ke sor phayu na or ka tama test khai mane or ka test hitting machine dam machine testing machine moda mung kha sa da saka haite na muka specificity bet nombono jeng test khai je product judin je ready thing achini product mixing ma tisi jama motisemi je protein product mane priber complete thang slamjak mani ge jeng tapore or test khayo je product ka hamdang khana mane haimedang kha judi no obo aing machine theke dora dari ra phai nor dora lukler phai or lukler phai achang or sekang machine hoti kisana hare chingor dauta or dam par check khayo ta obo kaham ke bahai ke nukjak amo kaham ga ke aro mane chengkaisa time tongo time ni opre set khai jogota je amo besek sekano beti ingka amo ta or ke boron phai grease amko sudu grease tang pur ching use khayo ta grease ni pur chim use khai jogo omo grease naman machine da grease pur chim use khai jogota bhai se hinke aran ke biang ti pai join khajago join khajamo ta kanai khajak o waran bai or niyam direct waran ching or to test simi se khayo or kisap tu ching or test khayo do ngo jino product amo cha khai ching or direct filling amo kanai kharo pai bang tapor direct bottling khayo tor filling ta amo kapchini main filling machine ta om bai ke filling khai bo ka tap karan jora haime bagi jokhon je nor phatin dino so page tin karan bo kare je tun karan tongke ching om bai ke salo khai om chalong khai ke mo or operate khai bai ke pula tan om na de sinai amo sinam ko emergency ta or prime mo screen touch tong or go phayo ta go or no on off khayo mane om ke bottle hake sinir khai ek ko obon ozon ke ta phai wase 5 lemang tong amo tabok sing or set khero 1 liter ke 1 liter 5 liter ke 5 liter 3 liter ke 3 liter और सेट खाई 1 liter
second ni pore phapai jeng omo change kakai khayo ta mo 1 liter ni chiri kanka orle 1 liter kan norway tis ma daw na ta bo 1 liter ni pore kisa stop no somay ro ta kaisa bottle rana ba stop ngai bota set tai 2-3 second bota heklai ta liter kaisa kai ta liter kaisa 3 liter puku 3 liter o jaga ni wa muthub jang na hinkan ke oro wa paper na ro wa bum to khai i ye bhai sealing machine ta buko sealing machine ta sango ko ma hai buko kaisa khosla mukha dusa mukha obo kaisa lo sir fitta or danyagra oh mora feeling ma pore sengor mo mukhan lock khai ri ro lock khai ma pore mo khai sini pora main sealing machine ye sealing ra kani pora pack ng thangata washing oro pora pack ng thangata mo पर अमाय के सना सालो बोसोर सनाम न रबो जों सालो आम ऑर्डर नि पर डिपेंड खायो सालो कम से कम तबो जों जतो नॉर्मली सना थांगे 1000 लिटर हारो 1000 लिटर माने कोइ बटल मा खलाय कोइ बटल आम को तंग लिटर बो तंग नि 3 लिटर तंग आम और सनाम पैकिंग के न आइन तंग थांग तना आगुली चिने गोडाउन स्टोर खाइ जागो था और को सुदो प्रोडक्शन सिमिंग होता और सिंटेक्स खतमा खै ताम दाइतन और तो नम जों रॉ मटेरियल ऑयल बेस ऑयल जुनता चिने रॉ मटेरियल तंजा होता और बेस ऑयल सिमे बेस ऑयल अमखे बाके वो टैंकी कोटमा दा भाई याम वो टैंकर नि वो पेट्रोल पंप रो फाइड टैंकर आटी है टैंकर टैंकी है कोटमाटा याम टैंकर फाइ आर खागले नारक्तर ना आरो नि नौतो म हायो तनमनि प्लास्टिक तनमा नष्ट होंगे दा नष्ट होंगे ये अब हंका के अमखे दारे अमाय फयो अमखे बैरल फय आंदिके वो ड्राम बो ड्राम मजन ते बाबे केमिकल एडिटिव्स तमा बैरल हिसाब फयो ता केमिकल सार वो केमिकल रमान हिंका के और केमिकल टोटल कयटा रक्तंग ना तंग विभिन्न रकम 100 नि ऊपर केमिकल तंग और विभिन्न रकम केमिकल बा अमखे अदेक फन साइमिया अदेक आम साइमिया ता तै र चाटा सिम फुनमान तै दालुकमान के साइमिया ता दालुकमान अबसे पुले साइमन मुजों तंगै खेना बाक्सा बर तामके सनां सुंग सनाम नाय हायरकनि बाक्सा वान सक तंगै खेना आमो जों साइके के जतन नगो नगो न स्लाम मांखांगा मबाइल न आं वान सक फैमाने अ मेसिन खटम रकनो जों सिम नगै तंग सिन रकनो को फुनुं मानलिया औ फुनुं मांखा मंके बुइ सिरिं थांगो हायता सिरिं थांगो एक्सट्रेक्टेड ता इनके फिल्टर खाइमर यांग रगो तंगो बाके साके थक साके मार जोंके नगै तंका नंगो फुनुं माय तका इनके अरन थेके बाके तो कयता ते ताम बाय हिट खाय अब्र नुक तंगै खेता अब जों फुनुं मानलिया मंके ना दे बियां ताम मोटर कट दा यांग फुंला त मोटर यांग फुनुं फदिबा पंप का कंप्यूटर हाइसोलसे मदरबोर्ड रखाय यांग ते फुंला कुलगो मा गिद चले म इंग बिसिं ताम तंग मासिना तामाने अमो मो दाजक सिलासा फिलिंग खाइजा हम ता स्टिकर थेबा के लेवल थेबा के पाकेता ना मो दाजा फिलिंग खाइजा से कारेन्ट थांग जि बन्दं तंगता हम बगना उले पुंगिया खतम के अडेको थाकाता ना ते ताम तंग फुंजों ना जगावो बुई बाक्सा खायो जे कमेन्ट खाइ सावो जे बरग रिसाइकेल ऑयल स्लाम अलगा जागानि गोसाम नसे जों कताल खायो हने कुनामते चिनर कुनामते किनर नुगै मान खाना जों जतन माने जों जिन जे र मेटेरियल मा जतन आबु दाबिन चिन मप्रा भार्जिन ऑयल आबु दाबिने जों माने र मेटेरियल तो जों और स्लाम जागोता कुनो ताइ डुप्लिकेट करे चिनर हम खेताम कंप्लीटिंग जा हम पूरा कंप्लीटिंग का प्रोडक्ट कंप्लीटिंग का प्रसिलिंग फैमटिंग खरा पैकेटिंग खरा हा जों तासिं फुनोबरके सितरां तंदा ताव के नायथक कलाइजाक मान खांके अब तिस तलां खाता अरे बा 430 टे कलाइजाक नि ते कंप्लीट फ्रॉम मार्केट हम ते पैकेटिंग के मार्केट या खाता हिंके खाजन ताते उसन रक पूरा कंप्लीट नंगमानि परे मानै खनै नंगमानि परे नरक ताबक ताम सानाम मुसं ओ कंपनी बाय फ्रॉड दा जुइसे दा माने हाइमे दा तुबु सनाम पाय और नरक नखना हिंके पूरा नंगमानि परे नरक ताम बुसिखा ताम वान साव गेस निंतों 3 बार संसिन जतन हाबाय।